Nakabenta ki khobor ke baman kasni subscribe yo Antor News. UCIM KKHADC Ubak Titos Tarwel Khan ulap pentingina balap penkuno ya kajing temu banti uranium hakani gajala haka jing yakren batu Antor News. Ubak Titos ulong ba persab hai ya kajing temu banti uranium ka UCIL hakani gajala bat ulayo ya kajubab naka sorkar India baka sorkar kan umla banti uranium jubor lada klem kamon jongki pajba. Uba Titos ulo ongru baka district council kala depshim ya karai haka ying dorbar ban persya ya ka jingti uranium bat wat ka ying dorbar thoan jong ka jela hadu ki kabineru kala depshim ya karai rangba ban wanra dakarai ka baskem ban persya baik ya ka jingti uranium haka ni ka jela. Uba Titos ulo ong shushu baka ba penlong ya uban keren ya kita kimat kadai hakabay day bat kejing ya ki pajba dakaba penting ya nakadaw ka issue uranium kabalaja hakisnem balalet ya tu shushu utay UCIM kaben kanilo kejing le donbor na kalong naka state government na naka central government na laong manen gasni ba lada pila jubor kanu nganget ba upajba habo persya tu pajba ru laban penida ka bor bat kanilo ka concern katba ngimpat yo ya kajing menjol jong babun balang nila keren daga basay nado ka por ba nasimti kum UCM ni hab iban khot namar ni nomden hi daga we pat kalanti ni hab iban khot iki klik nam sosial banyak keren halo ni ka banta ganono ka city na galian ka sarkar tegada kawan te ngin sabatai ha kata por ilang bat ki bat baro ki kenhon berupat bahi namar babaro ai kang bakapau menta kalong wangi persya baik ya kini kajingti uranium kam efek lani kam kata tang ya ki patba jong ka west ka sihil mereka kata ya kajak berlehi borok kawai hilang bagi lokal MDC ki jongi ki ba de na ka tugas ka te ka syam haki ke development work ka pinle dan re na kalian jong ki shnong ki pat juan ni hangaru dan pan ni kanunu ka development scheme te tenre lada kiwan tu kat ka bangila isen bangidon na kalyang ka ngila ban ay kanu ka jingirap